Урматтуу эл журт, Мбанктан дагы отчет беребиз. Укмуштуудай акча келип түшүп атат. Болгону 1 саат. Азыр саат 15:44. Тагыраагы 3'төн 44 өттү. 45 өттү уже. 1 саатта 5 минут плюс минус. Жана 35 миллион эле, азыр 37 миллион 581 миң сом. Машалла. 2,5 миллион сом 1 саатта. Тарыхта мындай болгон эмес. Бул тарых. Мына караңыздар. Мбанк шыркырап атат. Saatına 2 milyon, 2,5 milyondan toplап атабыз да. 500'den östat. Az 1 saat sayın 3 milyon. Ondan keyin 3,5, ondan 4 milyon da açıp bereriz saat sayın ha. Укмуш. Saatına milyondan koştuk durursun. Nak pay kayrımdуулuk деген ушулда мына караңыздар. Көрдүңүздөр? Машалла. Шыркырата бериңиздер. Жамгырдын тамчысындай шыркырап түшүп атат bu качы. Septe uspet etmeye kalaylı. Gaz basa vergiler. Gaz baskıla. Kana жигиттер, Hamza yaşasın. Yaşasın. Maşallah. Allahu ekber. Assalamu aleykum.